Paushada Impum Ujibamar Wipa Kara update Taujare. Civil Service Examination the Manipuri Masa Ani Mai Pakle. Union Public Service Commission UPS in the Lopa Kumza Listing Ani Kunmatoige. October Tara the Bang Tokiba Civil Services Examination Kifal Gasi Lautopada Manipuri Masa Ani Mai Pakle. State Asidaki Examination Sida Mai Paklak Daba Musinga to the Old India Giwena Sandi Kuntraganifan Super Rang da Wairopam Punsiba Sahikun Mari Amasung All India ki Samanga Umpudra Manga Super Rengda Bakang Mayum Hosni Mubarak Sahikun Ganipane Presna Fungba Pauki Matung ina Wairopam Punsiba Pesnopo District Kimang Channel Iba Tongauzam Dagi Wairopam Iwayama Sahiyankai Manga Amasung Wairopam Premilagi Masanupani Wairopam Iwayama Housing SSB the ASI Amba when Guati the posting Taduna Matau Tauri Haire Wairopam Ponsiba Yapna Pingligan Batamdagi class 3 for Irom Major English High School Tamlake. Tongda Catholic School the class 7 for Amazon class 8 dagi 12 for na Delhi the Leva. Desi Dals English School is of Kailas the Tamlake. Masigi Matung Delhi University the Mathematics honors the Kumzali Singari Tarakani Panda graduation loike. Graduation Lora Matung Makatam Tadana UVSC exam Asigamak the Delhi the coaching Totuna Leda Kibane. Hanbete Moina Kumzali Singani Kunda Takiba UPS in the Loba Civil Services Examination the prelim passed okay. Other men examination the mighty hoki and the Adirak Super when the Kumzali Singani Kunmatoida. Abogana Civil Services exam Tabada All India when the rank Sandi Kuntragani Panta by Pagla Kibani Hari. Magmasin Manao Hungi Madum the Kwaitiki Alne, Loina Maki Makada Masanopi and Lady Hari. All India getting Samanga Humbudra Mangada fast over Kiva, Makang Hosni Mubarak Saikun Ganivan. Yai Vonging Taunai, my lega deki Makak Mayum, Kotu Woodin Sa Sahiyanka Mapan, Amazon Rahamatun, Elias, Mina, Sahiyanka, Tadet Chura Pigi Masarpane. Abokwa Bopi, Anibak Legaki Primary, Oza when a Tabak Topa Mione. Hosni Mubarak class KG Dagi 10 for Antarctic English School Jarbok the Tamlake. Tongda New Delhi ki Amity International School the class 12 for Tamlake. Loinana Karnataka ki Mysore the Leva AGCT dagi Kumza Lising Ani Taraga Tarugda Computer Engineering the graduation Loina Kibane. Mag Civil Services Examination Asiki when the coaching Amatasat Kibalite Masana Farm the Honazapani Hire. Magandaki Asika Mangarak Super Etemni Loinana Mans exam the Ambrok Super Tabani Hire. Manipur Jumbo Nariba Asangi Onasu, Silva, Kanikra, Ring, Samanga Suna Tarukta, IOC, Kalwana, Ring, Satruk Tarakani Fantabaso, Dev Jodi, Barman, Ring, Satruk Kuntrakam Panta Pasta or Kiari. Nagaland Kiwanasu candidate any examination as the My Paglava candidate Singadi, Ring, Samanga Humfuga Taret Subada, Beku El Asumi, Amso Ring, Samanga Bafuga Taret Subada, in Senero Wallingne. Ring Samga Mafuga Taret Chubada, M. Senaru Wallingne. Sahia Siki when the candidate Satruk Mafuga Mangana Lebaka Siki, Quaidiki Wang by examination as the past Taurake. Sahia Siki when the Surti Sarmana Hanba, Angita Agrawan Anisuba Amasong Gamini Singlana Humsubatake. Examination as a past over candidate Satruk Marfuga Manga, Asigaman the Sani de Fuga, Marina, Zenenketa Gurigid, General category Degini, Umpudrom Doina, Economic, Kelly. Uyghur Session Dagini. Sani Sumna Humna OVC Dagini, Samasumna Magada Settle Cast Dagi Amazon, Homfuna Settle Tribe Dagin Haire. Banbazabadi Awangpo is touching Dagi UPS the Lower Civil Services Examination Past to River. Candidates sing Asikaman the Wairopam Punsi and a quite rank one the fast over candidate already. Charakas the money for Dagi candidate and UPS in the Lower Civil Services Examination as the Pipalakiba Asida. Manipur Minister Nongtoma Birinasu Maki Facebook account the post Tagatu Natagat Wai Fondoke. Makatarakva Atopa Pauda Bompokai send me Amasire Marina Sokle. Tawan district Kongjom Police Station Konba Sapam Mayeleke community holder Sakang Davas in the Langsinba organizing the Basakti Leraba. Bomba Mapokai the Mapam of the Tabak Sudan labor, Mayang send me Amasire Marina Sokwa the Galega Nagre. President Pangpa Pauda Hai Bompokai Bagita Dogo Hokiba Ahindogay Matongpong Ambakaminata Marirong Tapa Matam the Tokibane. Taudogo the Lake Hitabami the West Bengal Gi Kayavataki Fungus Mahato Saikun Gamatwe Apokpa Nerbal Mahatone.
mahak bom pokaiba atu bom maset na fandu na thina sokpadagi laikanaba nangtana laikidabane aduga bom maset na fandu na sokpadagi laikanakraba mi mari adudi West Bengal South 24 Parangana district tagi Aruf Mandal sahi kuntra apokwa Balram Mandal Apurba Mandal sahi kun kamanga Samafto Mandal West Bengal North 24 Parangana dagi Sauvik Patra sahi taraganifan apokwa Bablu Patra made Rajesh Ramanik sahi taragamapan apokwa Krishna Ramanik nihari Pawasin makatan hai lai kidrapa amadi soklaba mayang sinmising adu Koya and Construction Limited Hyderabad ki makata thawal resiki manung chanba lamsing Usiwa sanggayumpam amadi wongbal lesigba tongan-tongan ba mafum sinda manifu langa ki BICDG Water Supply Scheme ki thabak subani bombo gari ba mafum adu thabak subagi posai thampam ni mafum adu da makoi sinmi tara yarik bane adu bhau ki ba ahing nong yai matungi pung pham adu da khangau dana sakdi leira ba bom adu makoi na tumli pam mafum adu ki yamna mafum adu da pokai ki bani hairi bom pokai ba adu na maram waraga bom Senmising aduna leiriba jingkhana khaba hol faglak amadi hol ki manungda khamla ka thamba gari sing agaya toithoke thaudogodugi pawhek phangbaga Thapal District Police ki SP Officer Jogesh Chandra na lujingba police team afam adu sangsinduna yangsin ki amadi Manipur Police ki bomb disposal scout team su laktun yangsin bada pokhai ki bom adu sakti leiraba IED ni haiba khangbangam ki thaudogoduga mari lena na khongjom police station da case balawkal haire Nagalamromda bom pokha handuna misimina amadi asogapan nangalambagi thaudok adu bajaning da bafong do nangasi sapam mayai laikai kaithela masung mamang laikai wedding set ta miyamna wakan mifong ki khongjang sangsin kre wakan mifong ki khongjang adu ga mari lena da khongjang adu da saruk yaki we sapam ongbi renu kan hai ki bada bom pokha handuna mi han pa amadi asogapan nangan ba si laibak thibani laita laira gi damak thabak suba laksar wesin mising da asigamba thong sa thabasi janing de Ingna jingna leijariba safam kun asta bom pokhan bagi thong sa tharabasi laibak thibane medab da bom pokha libasi kanana karigi damak tawbano haibadu mari leina basingna athobada sengdokbiyo matungda asigamba laibak thiba thong asi thogan bigano jana daba sauna ba leiraga su sinmida taina bigano sauna ribana khoi masel thengna biyu mara laitaba thabak su ba laksari ba sinmida taina bigano aina bangna makha takhe wakat mifong ki khongjanga du da saruk yakhiba miyamna misamda aki akang pibigano bom pokhain bagi maram athuba matam da sengdok piu sinmi hatpa janing de ai ko ingjak ba pami mirak da bom pokhain ba janing de haina iba frekar sing sinaba ga loina na kholau kya su lauke nagala marom da misam hatpa gi muhurta naril leirabadi aibu oina halulau se minister mai ga badrak la lon bagi sinpham da gi lapthok hongna ba warning tawre laida laira kokna na ba thabak suba lak saba sinmi sing hat ka da bagi saru Nari leira badi ayah pokap nun halulau hana se minister en birena lau buga loina na. Lamda masih kitung gimirul sing mamahal leba mahai kabar drak lalon bagi tabak tawri besing da sen pemasi tatok pihawro hana su akang na bawa fam tamke. Si minister secretariat ki darbar hol da pang tokiba maram dagi miyam na popi tha bagi maram gi miyam na popi tha bagi meyok talip to na lenga ki war on drugs ki lanjang da sawat kani hana lau tok baga mari leina da. Pang thopa pau gi mi pham da pau mi sin da khongjom da thokiba bom pokai bagi tawdok da Sinmi ama lagi dapat masuk atau pas sinmi kara pun sokan kita tahu adu kita tang dahang bawang kita hukum da. Si minister hai tahu tu kedua hakim lagi degi akan bamong dekan dem tawe. Ibang marung kita iter lain lagi dapat tabak surga seltan berlag lebam joi sing halak kari kana gane. Makoi wahat bagi muhta mari lain berarti ibu kapten halu makoi na tabak suri bawa water supply scheme asik miam da. Tang rabi sing pi kita hari hai ke. Si minister nama katan hai lengan hasang celak lipa waron drugs kilanjang asida. Lamda masih kising mi furup ke anak fong na torok tu na sakulak bagal loy na sangsin bahore. Tampar tala riba drak lalu untuk na hasing ki punci makan na dapho na riba miyoy sing na sinpa masih tato piro. Ngasi degi huna aina torom bedrak lalon bagi tabak katu amuk na tau jaroro aina miyam mamang da fong na tau pirago. Fong na torok pa miyoy sing da lengan action law ko da balite school mahiroy sing da drak jon silamba. Lari kau da drak jarom mana sing ba kya lairi masih ting na buho na badalengan angam batak ta sangsin gane. Lengha kasi da drak lalon ba masung umangilam kok to pagi tabak tawri basing lem na tharo hai basi kau pi gano hai ke. Manipur ki tongan ba chingmi furup sing na popi thamba amasung mai ka ba drak sing mayok da sangsin na ba phire lau thokra bani. Si minister na hai lengha kasi na war on drak si kumjali sing ani taragani fanta ke sangchelak bani. Haukiba me konifan na pang thokiba maram union gi assembly na laukiba warip ki matungin na lengha na sangsili pa war on drak si kaungjanga sida. Sagon na ba phire laurok pa si thagale. Si minister na hai mirwal mangba ya bafo pi pampi thaba masung maya ka badrak si makan na bafo na bada ikoi purmana punna theng na mina basange
Lengan sang selak leba khongthang asi tungki mirol kanna bagi damak tani khunai asi sarak na bapipam amalak ba mising hantarapa kaya asi tingna bagi damak tani lengan furuk amatagi mayuk telaite maram furuki miyam na mayai ka drug thengna bagi damak task force na singba sem tana thengna ba asi thagal hai ke maram SDO office amazon police station ki building sabab athuba matam dar hauragani maram khulen da PIC amasong maram bazar ki CIC ong khana ba honare masi MPSC ki khudang da Dr. Loriba asi loraba matung da thabak wanthong na bhona gani haike ngasi ki tharoma da hana ki minister Francis Ngasokpa MLA Laurem Rameswar Medai maram union ki president ke Raiso maram women union ki president Regina maram students union ki president Bosco amasong Bosco kasung jauna maram ki losing ba kyaso sarugi ake Manipur ki angang kunda Prime Minister Kirs ki kanaba fangan gre Prime Minister Narendra Modi na video conferencing ki khudang taleba kasi ki beneficiaries da PM Cares for Children scheme ki kanaba sing phangan gre beneficiaries sing ki manung da Manipur ki angang kun yaukhe beneficiaries sing da scheme ki kanaba phangan bagi thorom adu da Union Minister Srimati Irani atofa Minister sing state ki minister sing su video conference adu to sarugi ake scheme ki kanaba sing release tawba galoi na Prime Minister na hai PM Cares for Children scheme COVID-19 license na maram waraga mama pa animak Kaina kerbangang sing namako gi punsi da thengnar ka da bakatong cha da basing ko hanna bagi pandam da hawdo khibani kana ko ba ngang amana professional course na dragna higher education ki tam education loan gi tangai fadaba leira basu scheme masigi khudang da pigani covid number mo era ka mama mapa ani mak kaina krava angang sing asina mai tambakak na tarai mo gi mateng mathau tar basu atopa scheme gi khudang da ki tha amada lupa lising mari mari pine da basu lainga asina selle PM Care of Children Scheme asina COVID number warga mama fa kaina kraba angang amada mahna sahi kulum doi chorok matamda seloi na lupa lak tara vivada nadana Ayushman card ki khudang da liam na layam bagi khudong sa basu laigani ngasi ki thormata da state asiki wena minister and Biren agriculture minister TS Biswajit CAF and FD minister also Sindro kaina wesi ki MLA Lauremba Bramesor Khedegau ki MLA Sheikh Nurul Hasan wangkai esi ki MLA Thangjam Arun Kumbar Secretary to Chief Minister Ningthaujam Geoffrey Amade atai lenga ki makok thongpo official sing su saru yaki tungda Chief Minister Nongthomba Biren na state asigi beneficiary kon ki manung dem phal es ki wana khangalaba angang singda kana basinga du khosin naki Manipur ki wana khangalaba beneficiary kunda do Imphal East ki manga Imphal West ki home base for dagi home ohrol dagi taruk senapati dagi amba kangpok dagi amba masung Susanpur dagi amane patala na pibada senaba amaso police na phare Patala na pibada senabani aba settlement office ki miwi ani phagar khaba matong thagdo gachida senabani haiba nopa amasu bhagatuna ko na numit bari ni police custody remand bigre ko na police custody remand pikraba ekos dogi maming okram munal allies maimo sayum phoga mapan thawal kiam sefai babu bazar dagene egosa si lamfel police ki kangbu amana fana da bagi damak tha asri ko ni panda mahaki yum da satpada leram khidabane police ki makite ki mahaki phung barung ki miwi sing da police station da lakna da bakhangalam ke Matuki matungi dangarang ekwis masa lampen police station da nongthil pung paro makharom tarak pada laktuna formal oina chat thagada bathabak sing paikhala pa matung da fakhi asi ekwis sub judicial master Imphal West ki court of thogi bane lana pada pi beda china bani aiba soibam loge na tak thorak pa matungi na okrom binal so thawdu gasi da puna thabak tawmi na ki aiba ki dagi mahak sabhagat ki bane police ki megede ki court ekwis oiriba munal gi bathakta hena ningthi na thijin humjin bangam na bangasi dagi hauduna Matang thagiani for police custody remand pin and a bahajara kibane. Loin and a quarters of the bit bari police custody remand pibada yaba pi kibane. Panbajabadi Tasa Ikunipan the Lampel police na patalana, Pitolambagi Maranda, Hana, settlement department at Tabak Tormbadi Potakrava, Swabam Loke Pagatke. Loin and the long police no Sutog as the Sienabani Hava MD. Loudin Kobu of the Pagat Kiba Lake Rabani, Mahogi Matata IFC section S 504/505 clause 1. Clause B/153 A/120B IPC makata maral seri. Kasen jaduna sijakre. Imphal West District ki Pasoy Police Station konba Kaithel manbida mapan suba sector ki makata river taraga taruk suba. Assam Rifles ki person ama masada isu tauba eke assault rifle na masama tanta kasen jaduna sijakre. Tauto wasi Kaithel manbida laiva mapan suba sector ki campus manungi viewpoint ngasi ayu ngasi pung minute jangkai mangarom tabang batam da thoki bani hari thawdo gadut lai kita person adugi maming bisani sei kontragani fan churabam USA Senapati district ki Rakumai Tafo village dagini masa maton da ngai caption duna
parson ama sire aba pawe phangbaga pasoi police station gi amade forensic science laboratory team thawdok thawkham da changsin dokumne yangsileva madung asi bhaksang adu lakolaga ngasi rems ki nongthil rems ki mokto postmortem tawki laiketaba vi sani ki postmortem adu da mahaki ye thangba poksepta nawai maru hum palaga oi thangba poksepta phawdok tun satkibagi mami lairamme hojik land body adu hojik dead body adu rems mortuary dagi puthakhraga kaithen manbida leiwa taraga taruk suba samra falls ta thamle पंजाबी सिंगर मिहाद तिहार जेल की मनुंगदगी थौरांग तौबनी नोंगमैन कुंथ्रारक हना काफी सिंगनबा मंगा हेना फाखरे पंजाबी सिंगर सिदु मुसेफवाला हातपद चेनबनी सिंगनबा मियु अमसु उत्तराखंड फारे हनंगासी पुलिस लिखुन सिंना फोंदोग्रे मियोयदुना हेमकुन साहिब जात्रादा पिलग्रिम सिंगी ब्रक्त रोलंबदगी पंजाब अमसु उत्तराखंड पुलिस की अपुन बखुतफु अमन माको फाखिबनी हौजिक माक पंजाब त पुरगले ngaji dera tundagi faba mi asi saisakpa du hatwadu mahakni haina karang phongdoklakhiba Lawrence Besloi gengi member amani anali kun singa duna haigi Uttarakhand gi singna pami manga amasu bhagat kre amasung bakoi loinabak Punjab da pugre Punjab ki mansa da Sidhu Mose wala na garang magi SUV thongduna salingai da mahak panong mina kaphibani automatic assault rifle amana bhangodo kunthrarak anna kaphi ana police na haigi Punjab police chief VK Barwana mehat asi geng masal ki yang tina bagi phal ama male hai ke saisakbaji ki manager sagon fred ki maming ado hauki ba sahida BK moto khera kovan ha akali lusingba am har ki batau tok yauge madugi matung sagon fred Australia da chen ke Sidhu Mose wala ki mehat asi mido khera ki mehat ado ki laman khumlak pa mali haina police chief adun hai ke maut nek laga talab lorum bo oza thabak ta ki lokthobo state asi da oza ki maikhum uptuna takpi tambi bagi thabak tawdana Mordek laga liam na dalap cari bawa sing mari lain apa sing dah tabak tagi lauthok view aina Federal Students Organization kang leifak paisong na pangdo kre hira masih kemari lain na ngasi kakwa namai rak pam lekai te leifa faso ke office ta pamisang una pa madal lupa sigi president ning thousand promise na hai mai roi lupa si kunai asda afava own education system ama prok na bagi pandam da lengkat kibani mai roi lupa sigi pandam matung ina faso ki survey team ama dalam long higher secondary school ge Wasa ama matam kaya gi mamang dagi school ka tan talab lorom batheng nare maga school se gi mathematics ki graduate teacher ni ma COVID-19 gi matam da so miam da online class to badam hak sak naina class to da loi na offline class to rabu so hau ki ba tha mari rom se school sungka karam da batheng na ki magna hai oja sing school ka tan talab loba amadi atopam yoi nek tan bhot sin bagi thawanga se state se gi tongan tongan ba mafam sing da leiriba school sing da hek hek sa tharam batheng nare masi mairoi khunai khak tan tan lamda masi gi tunglam chat mu thanana ba hona ba thawong ne Education Department amadi Manipur like an school kadana talab lawri ba madi mathau ningthina tawda bawa sing thabak tagi lawthok tuna makoi gi mohta thabak phangdana lairibak madik chaba mairoi sing bawa ohen biu haina takchen ge matam khara gi mamang da feso gi thau pu sing basak hek lobon mit dagina asi phawbada mairoi lobasana status gi education sector da on ba prakna da lep da hona duna lagle wakalon asi ka loin na feso gi survey team da ngasi dagi hor ga yang sen khok sadaji Makhatana to school sing dasu changsin gani kari gumpu oja sing dasi gumpa aran ba thong cha tharam ba theng na rabade makoi gi mathate action lokon na ba mari leina ba sing da wakala gani ana sumana makhatana phong doke baby sana misi korna CBI da status report pirak na ba muko sukhanan kre kumjali singani taraga mapan gi July da Kanchipur da leiba Standard Rover Higher Secondary School gi boarding the babies na sanu thauri jandu na sikhibani abagi thawdok da korna fiba direction gi matungin na amukhan na thijin bage Tabak Zathargliva CBI Kolkata the case asing batang da makwena Zatharpari investigation ge status report fikal ana ba muka sukhangan kre ngasi CGM Impal West alek moivagi ko na PK order amada korasina me taraga mathoi lisingani kon bathoi da re investigation ge progress ki state report fikal nana ba khangan ki bagi matungina CBI gi make again investigating officer inspector Sojit Fana report adumak thagalak le haire Sahini fan gi napimasa amabo ikai khomna ba mangalaga hat ki banaha ama punsi chupaki phadok pikre Ngasi dagi na sahi tarit longgi mamang kumjali singani taraga marida masagi sahi ni fan kak tangari bidu pimasa amba bai kai kumra bang hal laba batungda minung si jau tanu pimasa adu gi haksang maroi ba for sing kak talaga hat ki bada siana bani haiba nama fokso ek section 6 amasung IPC ki section 302 ki makada conviction pira patung da mathang sin ek ani ase ki makada sahi kun amasung punsi ki phadok bigre ngasi first track sample special court number 1 ki special judge is ibang busaki court puthokiwa Imozagi ko da pang thoki pamha ki sentence yarang ki patungin na pimasa atubo ikai ko ba banghan ba gina sahi kun amasung hato khiwegi na ponsi ki phadok pihraba mi adogi mameng jingang bam siamjai alias siamjai sahi kun churaba
ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯁꯣꯏ PS की मनुंग चनबा थरोइजम मनिंग लेकाइदगी लेखिराबा CS इंगोजागी मचानुपानी फोंगना लुपा लिसिंग तरा तरा खोंगलिबसी यंगसिनबियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ADGS 2030 की पांदम फंगनबगीदमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेंगांग जामना सीरीज ओने पाइखलिबा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना PMAY हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन 2022 की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अब ओरिबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मखादा लेरिबा ओरसिंग द अजन खरा थादोगलगा युम साबगी खल्लबा बेनिफिशियरी सिंग दगी लुपा लिसिंग तरा तरा की चांग द इफोंग फोंगना लौबगी थबक चथरिबा असिगी मथांगदा स्टेट असिगी CM नोंगतोम बेरेन मदे बोर्ड मिनिस्टर जुमनाम केमचन मरुइना हिरमसगी मथांगदा मियंग संगबियु आइना RMC इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स फोरम की सेक्रेटरी ई चंदी कुमारना थादोरक चेरोल मन फंगदोरकले चेरोल द मखातन हाइरबे स्कीम असिगी मखादा जुम साननबगी मक्ता खल्लबा मियसिंग दगी लुपा लिसिंग तरा तरा लौबगी चथरिबा थबक असिगी मथांगदा यामना कुपना अथवा मतमदा यंगसिन बिबगा लोइना मखोइना लौखरिबा सनफमसिंग असि मरम चादबु ओइबना मरम चादबु ओइबना बेनिफिशियरी सिंग द हंदोखिनबा सिनबियो लोइना तरामगा सुबा फाइनेंस कमीशन 2021 की मखादा IMC की वार्ड खुदिमक्ता कम्युनिटी फॉर रिटर्निंग वॉल्स चन्नबगी थबक मथोंग मरम खंगदबिदा थबक सुदना IMC की ऑफिशियल सिंग कॉर्पोरेटर खराग मानरगा सेल लौथोक्रे हाइबा पाउ अमसु तारे मसिगी मतंगदसु यंगसिनबिदुना लोगी मतिक चाबा खोंथांग लौकतबियो हाइरे अरबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मनपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी येंबिरिबा पुनमक थागजरी चैनल असेना दोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तबिद्रिबसना सब्सक्राइब तबिरंग लोइना लाइक एंड शेयर तौसु काउबिगनु नमकपो अमखाना थागजरी